Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Apay ka din, Joanne. Feby, talaga po no amin nga atap ko. Nag-text kanyak ti babae. Talaga nga da relasyon da ka ni Jonard. Anya? Wen, katiso ti parikot ko ita. Gapot agdadagsan. Ha? Wen, Feby, iso amariribukan na. Diya ko na mo teramita. Anya nga tanong kasaritan ni babae ni Jonard? Inaramit ko na ita. Yung talagang ay papilit na ti kayat na. Ay ayatan na ka na ni Jonard. Sige. Dahito ti last option ta. Kasarita ta ni Jonard. Ibaga ta, ti maipapan iti sikog mo. Jonard, pangasim. Dati mo kumamot ang likodan ti anak. Saan ko aputot day tayoan? Anya? Kasano ang masigurado asyak ti ama day tasikog mo? Awanan ko iti ba? Kasano nga ibagam day ta? Kat napayag ta nagdandan na dito'y dagos ko. Kati sumat. Saan ka di asipod si mangpet ka dito'y anagapoy di abroad? Dito'y dagos ko tinagyanam. Gaputa awan mas nop apagawidam. Kasano? No adagayam ti limod ngayaw awid mo tunggal rumwarak. Anya? Ibagbagaklaan ti kapanunutak, Joan. Awanan kay ti bain. Jaklaim pagarup akas tagayam kababakan karugit ti panagpampanunot mo. Sige, Jonard. Pumano ka. Kat ingkan danunan ti may sa anobyam nga agnagan iti marites. Kat ingka akwan ti talong anak na. Agpakaama ka kadakwada. Taday tamat ti kayat mo. Sige, talikodam ti nagtaod amis mo iti darakan lasag mo. Kat agpakaama ka iti di mo kapkapin ano. Mangipabay, day tang anak mo, Ilma. Ay nalakay, husto kumaan. Di munongtan ni Joan. Makapadakas day takan kwa na tagdadagsan. Ay da, jak malapdan terurot ko kay kwa na. Jak lang pampanunot, ang mga nunakabil kaon. Andaditan, nagpidutan ti anak ta. Awanan ti maaramidan tayo. Ay... Di na nagayatan tinapasamak lakay. Ti kunam kiday, sumayaw day tang anak mo. Hapay nga min na nakikabalay iti lalakay, kat di na pa'y lang mo nagkasar. Di ka agsaw iti kasta kunak tumad. Nagayat laang day tao. Iso asaan kumamot akasta ti panagsasaom kan kwa na. Nagayat ni... Nairanran na laang ang nagayat iti saan ang mapagtalkan. Iso pa nga asim kuma. Tulungan takit di ani Joan. Tarabayan ta tapno mapadakkel na anaimbag ti anak na. Amangan no adda mom apagtrabahoan, friend. Anya? Agtrabaho ka kunam? Kat manula ang abulan ti anak mo? Masapol nga agtrabaho ak, friend. Gapot na awan mo tinamnamaak amang tulong kanya. Ha? Alan a friend, irekomenda nak iji pagtrap-trabahwam. Kasapulak na unay ti trabaho. Pasensya kan ha? Ngam awan mo ti bakante iji ayan ko. Anya? Ngam sana bale. Agkitak iti mabalin apang isarkakan ka. Nangro natakas tama ti sitwasyon mo.
CS ka. Katrumbang nga agtangtanggad ka pa'y kuma. Wan nga rod, friend. Ngam no agyanak lang ang ije balay. Awan mo ti igatang ko iti masapsapol mi iti anak ko. Ha? Wan, friend. Awan ti sabali apang namnamaak. Diyak matan makontak ti ama ti anak ko. Iso adya kun namnamaan ti sustento na kin ni baby. Ala, umay kan baby. Agdidikan. Sigurado ang mabisin kan. Wan. Pagdedeam. Sigurado ang mabisinday ta. Kan makaturturog. Pakawanan ako mga anak ko. No iba't bati ka kinilolam. Masapol ngamin nga agtrabaho Tapno at daigat ang tayo ti masapsapol tayo. Ala. Huston. Di ka nagsangit, tanay. Dua kayo nga agsangsangit. Ala, Huston. Ang mga numakita nakati amam, akasta tilangam. At nakarkaron tumanan amarurod. Kano nga ta mapakawanak ni tatang, nanang? Di mon panunutan da ita anak ko. Di nakamatlagguraan iti agnanayon. Kitaan man. Ni baby ti kitaan na adagos tunggal sumangpot nga agapu di talon. Oray guraan nak ni tatang. Basta saan kumapat ini baby. Day tala ang tikid dawag, nana. Narabyan ka unay adyoan. Nag-overtime ngamin, friend. Isupay ti overtime payment. Di ka unay agbambanog. Laglagi ba nga di ka pa'y nagtanggad? Ay, masapol nga agagatag. Amom ka di? Mariknak itang tirigat na tiyadda pamilyana. Nang runa tawan ti katulungak amang biyag iti anak ko. Ay, no apay mo't ngamin akas dyan ni Jonard, anya? Di na pinampanunot ti anak yun. Ay, jakon kaya't apanunutan na dyan tao. Pilpilitak alipatan. Correct. Lipata mong day alalaki. Kat ag-move on kan. Agtrabaho ka kiti para kada kayo iti anak mo. Pangasim, Joan. Paggang kumamot ti awis ko ang mapantamangan iti ruwar. Paminsan laang mat ang nag-awisak. Mario. Uwan ko naman ka di. Italaang mat. Kan may isa. Mapantalaang mangan. Alawanan. Tapno awan mat may bagbagam. Yes. Agyawan ako na, Joanna. Maragsakan ako na. Gaputa pinatgam di awis ko. Sika talaga. Gati sumat, Joan. Talaga naragsaka. Gaputa makatwakin ton rabi Tinakapimpin tas abalasang anabayagan ni inararapaap ko akadit. Alawanan. Gamne, put din tan ti saritaan ta. Nalpasan ti lunch break mi. Uwan, Joan. Gatsukunan kantuin ton malam, ha? Okay? Kanayo na marabyan ni anak mo. Abangan mo no, damanan ti sumurusurutan na lalakay. Awan lakay. Kadayon lang amin nga ag-overtime dayjay. Tay supay lakano, ti mainayon iti sweldo na. Imposible mo overtime na kanayon. Agtalag ka kumamot iti anak ta. Di na maaramid day ta, gaputaan dati pampanunutan na nga anak na. Anya ti amok nga. Saan ka kumamot akas ta iti anak ta, alakay? Nagkamali iti na minsan. Patsak, adi na maaramid day ta iti maikadwagon daway. Ay, kadnasaya at ano kasta? Tulungan takit iti anak ta amang padakkel iti apo ko ta. Ulitak ti imbagak. Nagbidot ti anak ta. Kat oray kasta unay ti pungtot taken kwa na. Kasta unay ti panangraom na kadataan na ganak na. Isu ahusto kumadaytan apa nagpungtot mo ken kwa na.
Mat gayam day ta? Kat anya ko mano siya. Pimintas ka. No awan tinaskan nga ibagam, agtal na kalatan Jonard. Kaslasaan ka anagana ka. Bueno, ada sa bali amang papapintas kan ka. Insulto na ka di ha, Jonard. Ay, saan, Joan? Ibagbagak lang matipod no. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Wano, amangan mat no imandar basit ay tapanunot mo. Kit adda basit mayawat mo para kin ni Faith aputot mo. Ne, rupat kwarta ka mat gaya man niya. Sa anak arupat kwarta. Sika ati rupat kwarta. Gaputak kwarta ti amok no apay anak relasyon ka iti dayjay amarites. Kati sumat. Anya nga ita, nagsina kayo matlaan. Anya ngay, naumakan ang nagpakaama iti di mo kapin ano? Joan. Awan amom, Jonard. Lugi ka itan. Pinanawan na kadayjay amarites. Kat ita, di na kan am mo ti putot mo amismo. Dayta ti maganab mo. Joan, pangasim. Mabalin ka di. Ipakitam ko mama ti putot ko. Kaya't ko ang makita. Awan ti putot mo, Jonard. Agsubli ka kit di ti day di amarites. Sige, ditakan. Bye. Nasaya at magtamong tinsungsungbat mo iti dayjay a Jonard. Saan asyak ti luklukwan na? Kalpasan ti amin? Kaya't nakit di nga ipakitakkan ko na ni Faith. Ay, sigurado analaosan ti panagbabawi na dayjay. Pagkun amot, Phoebe. Wala, nalaos ti panagbabawi na dayjay. Gaputadakkelan ni Faith. Kan ad-adda api mintas ka ita. Ha? Kat isumat, nag-transform ka na. You became stronger and prettier. Iso asaan ang nakaskas daw, no apay nga gusto manen kan ka ni Mario. Ag gusto mat asasawam dit na, friend. Katwan mat, ag gusto kan ka ni Mario. Uray po utam, agaram to dayjay kan ka. Wan, nasa unang ngarod kanyak nga agayat kanu kan ka. Ngam na kunakkan kwa na, ano agayat kan ka, naskan nga ipatagnamot ti anak mo. Ay na, mamati ka iti day di lalaki. Malabong mamahalin ako nun. Gaputa may saak a single mom. Awan ti pilpilin ni Ayat, Joan. Unaan kakit di itan abagaan. No agdaton kan ka ni Mario, tingi-tingam mo't anaimbag tiriknam. Jak amo no agayatak paywan no saanan. Kasla mabuti nga kon, friend. Joan, adda ti love for the second time around ako nada. Awan ti dakas na, nulukat ang mananday tapusom itinagan ni Ayat. Ay abam, tinakasikugking ka, Juan. Takasaritak, itinalapat. Wan tatang. Talaga, di ka nagpanpanunot. Among nga danak mo, nagpasikog ka di manain. Pakawan anak tatang. Sana bale, tatakdaran nak ni Mario. Ay rumbag lang. Nuwapay nga na di ka nagpanpanunot, ha? Sana bale tatang, takdaran nak ni Mario. Doa kami amang padakkel iti anak ni. Ay rumbag lang. Di mo ibagada kami manan ti adda mang padakkel iti anak mo. Di ka magnamnama ka na kami iti inam. Gaputa lumaklakay kung bumakbakit kamay. Wan tatang. Intong bigat mo lang. Ay pa na di alalaki, ha?
Kaya't kau ang makasarita iti nasayat. Mabisina kun Mario. Nakaluto ka din? Agsida kay ti noodles. Isulang dadda. Anya? Kati sumay. Ano usam dadda? Noodles ang anayon ti sidsidaan ta. Amangan no awan ti masuso ti anak ta. Kan awan ti nutrition na dayta. Di kag pili-pili, Joan. Awan ti maigatang iti masida. Kaputa nagastos amin iti hospital ti kwarta ka inted ni nanang. No apay ngamin adi mo inkarigatan anaganak iti normal ah. Anya? Isumay. No saan ka kumaana siis? Nalabit nga da kwarta kita. Malas ka maggayam iti biyag ko. Anya? Wala. Bumangon ka ditan. Taing ka manganan. Di mo ibaga ang masapul nga igaon ka pa'y langit ikanam. Terasam! Ne, apay nga akas tamot ang tilangam, Joan. Nagkutong kamat una yan. Ay, uray di mo ibaga. Amuklatan asaan nga aramidan ni Mario ti pagrebangan na kan ka. Friend, kalaat ang nagbaliw ni Mario. No idikat na kaan-anos, kasunganin ay tan. Dandan isa anak pa yun amangan. Kaputawan mo tinakasagana maluto. Kan kanayon arumuan. Ay, no kastamot lang. Pumanaw kan dito'y dagusyo. Kat agsubli kan ije balayo. Ngam sigurado akas taunay ti pungtot ni tatang ko. Sana bale akaungot na kati amam, Joan. Gaputa agmaw-maw tumot lang dayta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti agtutuok ka, idisidong dayjay a Mario. Kasta ka gayam, Mario. Kunak nun nasaya at kaatao, ngam saan matgayam? Anya? Kat isumat! Agtal na ka man, Phoebe. Abay, di mo kaya't adang ganti ibaga? Ta sino mat nga iti makaano si ti dayjay babae? Kas taon na iti kinarigat ti panagbiag da. Sino ti pinarigat da? Siya? Oho! Saan na mabalin ti kasta? Anya? Kay sumay. Talagang kaawanan ka iti modo si kaalalaki. Nagturad ka ang nagipuli. Ngam di mo matkabaalan ti pagrabangam kas may sangama. Ngam da ito ti tandaan ng Mario. Kas tao na iton ti panagbabawim inton madanon ti aldaw. Ay, nasaya at matadaman ng tisimra ka matrabaho, anak ko. Wanyarad nanang, pasensya kayo kuman. Taagaw awir kayo matan kadagiti anak ko. Awan anyaman na. Bakit akmatlangan? Jakon makatrabaho. Dait nangarod nanang, rumbang ko mga agina na kayo. Ngam saan, gaputa dagiti duwang anak ko taw awiran nyo. Awan anyaman na, kunakmanen. Tinapatag ita, kat agtrabaho ka. Tapno ada ti panghalaam iti pangbiag mo kadag iti anak mo. Wananang, talaga amang gadak. Gaputa kayat ko nga ipaayan iti nasaya at apanagbiag dagiti anak ko. Apay nagpakita ka kanyak, Mario? Phoebe, pang-asim, tulungan na kuma. Taapay. Anya ti maitulong ko kan ka. Tulungan na ka di. Kahit ko makasarita ni Joan. Pangaasim, Mario. Di mon riribukon ti panagbiag ti gayam ko. Naragsakan ti panagbiag na. Iso adi mo gamdan ti agpakita kan kwa na. Huh? Kat isumat. Kan maysa. Ekspektaram ka di pa'y akayat na kaamakita ni Joan. Tinalik ko dam ida nga agina. Ita, kundi dawat ka, ititulong kanya. Awan mon. Dep-dep pa umon lang ti babawi ita. Gaputa na pukaw mo ti kapapatgan a tao iti panagbiag mo. Huh? Kat isumat.
Agpada kayo iti ama ti inauna nga anak na. Agbababawi ita, gaputa nakita nan anasayaatan ti panagbiag ni Joan. Baby. Ti maibagakla ang Mario, urnosam ti panagbiag mo. Uray di nakan kayat ni Joan, sulnitam ti nagkurangam iti putot mo, babaan iti panang suportam kenkwana. Gaputa adulat tatiwagas no talaga adisidido ka. Saan arason adida kakayat amakita kan makasarita? Agyaman ako, unay. Gaputa makita ka na saya at panagdakkel dagiti anak ko. Nga uray dida nakadin na dagiti amada. Wad anak ko, patsak anasaya at danto a tao, basta di mo liwayan ti mangyali ka kadakwada. No apay mat nga minakastoy tinagbanagak, nanang. Malasak itinagan ni ayan. Di ka agsao iti kasta anak ko. Saan ka amalas? Biktima ka laang iti ubaw a panagayat. Agyaman ako, unay, nanang. Gaputad da kayo akanayon iti sibay mi. Kastamot kini tatang. Gaputa ininot ang napakawanak. Awan nga min tinaganak, akabaalan da aguraan ti anak da, gapulaang iti may sa abidot. Adamaan siguro nga manmanaw anak ko. Dakkel unay pagyamanak, nanang. Gaput na uray kaskasano. Nalasatak day na nagdalanak. Naragsakak unay. Gaput na adda kayo ang mga aywan kadagiti anak ko. Kat makatrabaho ak anaimbag. Awan ti pagdanagam kadagiti anak mo, kunak tumet. Wan nga rod, nanang. Kat ikarit. Agtrabaho ak para kadatayo asa nga pamilya. Kanyak kayat asayangan ti gundaway ana ipaay kanyak. Itata na ipayanak itinasaya at apanggadan. Wan anak ko, sikat ti ama kan inadagi ti anak mo. Isung agbalhin ka anatibker. Kan maysa, di mo liwayan ti kumamang itinamarswa. Dayta ti kang runaan. Anyaman dagiti nalidam ang naglabasan, saan nga iso titubang tapno pasayaatan ti masakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasa, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarapay.